wakati tulikuwa na nafasi ya uongozi wa taifa hili letu la Kenya, lilikuwa linalenga kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya. Hakuna pahali ambapo hatukujenga mabarabara. Hakuna pahali ambapo hatukuweka stima. Hakuna pahali ambapo watoto walikuwa wanasemekana wamekosa kuenda shule kwa sababu hawana karo. Watoto wetu wote, primary na secondary, walikuwa wanasoma kila pahali Kenya hii yetu. Na hiyo ndio njia ya kuinua hali ya maisha na tuweze kusongesha taifa letu mbele. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, la. Wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ambapo zimetoka. Hakuna sababu ya nyinyi kama wana Jubilee kuchagua mtu kutoka kila kona yeyote ya Kenya. Haja ni nyinyi mjue ya kwamba huyo mmechagua ni mtu ambaye atajitolea kutendea Wakenya wote pahali popote walipo kwa haki, bila kupora na bila kutenga mtu yeyote. That is the only thing that is important. Sio mtu ametoka wapi ama umezaliwa wapi. Na ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui Hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea. Lakini kusema ati wewe sababu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa. Hapana, njoo uambie Wakenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. Anyway, hapana. Kila mtoto, uwe umezaliwa kwa nyumba ya matope, uwe umezaliwa kwa nyumba ya dhahabu, kila mtu ako na nafasi ya kuongoza taifa hili letu la Kenya. Haja ni apatiwe nafasi. Na tunataka sisi iwe chama chetu cha Jubilee ndicho chitapatia Wakenya wote bila kubagua nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio lengo letu. Na hiyo ndio nimesema, na nitahakikisha mimi nimesimamia hiyo process mpaka mwisho. Na ndio zile shida ambazo zilitokea hapo awali, watu kuwa wanauza matikiti na mfuko kulingana na ile pesa wamepewa. Hiyo system imeisha. Transparency itakuweko in all the processes that we shall follow. Na mtu kama nikitaka ni hawa, waongeleshe na uwaongeleshe vizuri. Ama ni namna gani? Tumekubaliana wenzangu? Na mimi nitajitolea sasa, kwa sababu tumesema tunataka kuanzisha recruitment drive, kuanza kuzunguka mashinani kila area, tupatane na nyinyi, tuongee pamoja na nyinyi. Na ndio pamoja tujue mwelekeo wa kesho. Tumekubaliana wenzangu? Sisi tuwe watu wa amani. Sisi tusiwe watu wa kuchafua na maneno ambaye hayastahili. Sisi tusiwe watu ya matusi. Sisi tuwe watu wa kueneza upendo, amani na maendeleo katika taifa letu la Kenya. Na najua tukiwa hivyo, tukiungana na wengine, Mungu ndio anajua barabara ambayo ametupangia tukielekea huko mbele. Kwa hayo machache na mengi, mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu alinde chama chetu, Mungu alinde ya Kenya. Thank you very much. And dance, param pam
sing a brand new song for peace. And ta-dang, let the people rejoice and dance. I heard finally happy to stop the fight. Pam, let the people rejoice and dance. So much. Utaita Janet Ogera atukujie kwa kama Mkristo, alafu hakuna rudi hiyo Muteo mokwana ahandi roneawa natotia menyaga aturi murio itau kiwanjuke natotia menyaga aturi murio tau kiwanjuke Lide aikirio njera Neguato era nire Neto tungate tukikanyi tuone kirumi kia baba Neto tungate tukikagwa tuone kirumi kia baba Miaka mirongo ena Tore magira Igota ikoigaga Wikirwo mwakikano temo unongo Igota ikoigaga Wikirwo mwakikano temo unongo Thank you, DJ. Thank you, DJ. DJ, thank you, DJ Leon. DJ Leon, thank you. Watu tusitoke kwanza. Tusitoke kwanza. Alikuwa anaongea na gani? Watu tusitoke kwanza. Hatujamaliza hafla ya siku ya leo. Just be patient. Tusitoke kwanza. Tusitoke kwanza. Karibi in the meantime and the band. We can take the stage as we give you the next order of protocol. So tunaomba msiondoke kwanza. Yes. Mambo ikae sawa sawa. Watu mkae hapa. Sitaki kutumia hiyo neno. Mkae tu hapo hapo ndio tutapanga maneno, si ndio? Mkiwa tu hapo hapo, sawa sawa? Hapo ndio tutaangalia maneno tukiwa tu hapo hapo. Kwa hivyo, please be seated as we move on to the next chapter. Aya, tukae tu hapo. Mheshimiwa Deputy Party Leader ambaye ni Deputy Speaker wa County Assembly ya Nairobi pia. Mheshimiwa Kados, karibu sana. Mpigieni makofi mazuri as he comes over. Asante sana. Delegates, mnaelezwa mketi chini. Mambo yenyu yataangaliwa hapa hapa. Tafadhali delegates, let's not go out tafadhali. Maliza kurasa kukusifia matusi naiona BASATA wakinifungia theruthi ziranazopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia na kama penzi ni chupa la bia ni pesana
bila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue funuo, nikupambe kwa madhali mwilini wenu. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana mlevi, niumeyumetia kwa maana wepesi na unanichulia kwa maana wawezi wako kuibia tia pawa naishi penzi lako mizani mizito naishi naishi penzi lako mizani mizito. Maliza kurasa kukusifia matusi naiona BASATA wakinifumbia teluti zilana zapata mia filimia nyusi ukuta wa parasa na upalamia. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana niwe mlevi niumeyumetia kwa maana wepesi na kiuga ati niki ona kuringana na ubi wakio niki magia kivururi na norio riari itanya henderia makoragwo magithondeka kia gikorwo ti kiama kia ruriri runa kana runa no ni kiama kia vururi okire wothe na ni miario ria akorwo agikiaria hindi ya kigomano giki oroho ni akorwo akiranira atire wira ni ukwambiriria wa gukorwo ringi andu makiandikithio kiama-ini kiu kana tuge horo wigie andu gukorwo makinyitanira na kiama kiu na ni akorwo agikiuga riu Kenya ni magukorwo makinengererio kanya ga gukorwo makihuranira iturwa itiganite gutari na muthutukanio. No akorwo agikiuga ati riu andu aria makoretwo magikiendia tigiti wa ciama mbeca riu ndeto iyo ni akinya muthia ni tondu akiuga riu mundu kana aria othe magukorwo magikinengererio giti na tigiti wa Jubilee ni andu aria makinyanirie ikiro cia gukorwo magigitongoria no ti ati ni thendi cigana ukiri nacio. Na nekorwo gikiario horo wigie uria kiama kiu na hau kavire giakorio gikihuthika kugura kana andu makorwo makigura tigiti wa kiama thegia mundu gukorwo atari na unyiti baru munene kana atari na ngumo kuria macinani kana maturaine na akorwo akiuga ndeto yo riu ndigagicokera ringi na akorwo akiuga ati mundu ndagirwo gukorwo agikiheo kura kana guthurwo kuringana na kuiguirwo tha akitithania na undu muna ta kiama ati ni ndi wa single mother na akorwo akiuga ati ni kuri na andu a single mother oye mathomete na metaburani kana makurikanite no makorwo magikiruta wira ni tondu wa uigiririki wao na ni tondu wa kirugamo kiao kia uruti wa wira. No akorwo gikiari iguru regio ria tati wa kuru githie na mbere hau kavere hindi ria andu makitire single mother andu angi makiuga ni mahacura na kiugo tati ucio niguo tukinyitie haria turi umuthi na akorwo gikiari iguru ria tafarira ciothi wa na mbere ria thirikari yake yakorirwe kiambika na iria kwa ihinda riri ikoretwo ihana ta ciagithitio kiene na ni akorwo gikiari horo wigie leader mama na iria yare huthagirwo ni atumia hindi iria me kuheo ciana na uria mogaruruku macio mokite na gugoka na mutaratara mweru wa urigitani uria wiga o githi na mbere na kugerio Kenya no marathie na mbere na gugithinika na ni akorwo agikiuga we ndakoretwo akigeria muno gukorwo akitigithukania na uteti ni tondu ahota gukorwo agikiaria kaundu gacoke gathie gagithondekanio uria andu magukienda no umaandeto ni ati riu kiama kia Jubilee ni no tuge ni giakorwo gikihura cavi umuthi
kwambĩrĩria gwĩthagathaga na kwĩbanga nĩ tondũ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 na nĩ mũcemanio ũkiuma wa bata mũno makĩria kũrĩ anyiti mbaru a kĩama kĩa Jubilee. Na oho njokere nĩ atĩ mũtongoria wa mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩ akorwo agĩtĩtĩrithia atĩ andũ makorwo makĩrĩ na wendo na maige thayũ na makorwo makĩrĩ na ũrũmwe. Nagoro kiugo mũndũ othe na kanya gũkorwo agĩtungata kana agĩtongoria bũrũri kĩama no tũgũra korwo ngĩgweta no nĩ kĩama gĩgũkorwo gĩkĩnengereria andũ othe kanya ga gũtongoria so long as kana agĩkorwo akĩrĩ na ũhoti kana na capacity gũkorwo agĩtongoria bũrũri. Ũguo nĩ kuo tũgũkorwo tũgĩkĩona maũndũ maingĩ magĩthiĩ na mbere kĩama kĩa Jubilee gĩkĩrurumũkia gĩkĩgĩa na kũrurumũkio werũ na nĩ ũkĩririkana tũtigĩtie less than 2 years kana nĩ thĩ wa mĩaka ĩrĩ tũthiĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene, na no akorwo akiuga atĩ kĩama kĩa Jubilee no gĩkorwo gĩkĩrutania wĩra no kĩrehe atongoria kĩo kĩene na no gĩkorwo gĩkĩrutania wĩra na ciama kana na atongoria arĩa marĩ na muonere ma nĩ kuonania no korwo gĩkĩnyita nyingĩ maybe a coalition tele yari hau kavere na ũcio nĩ ũndũ tũgũkorwo tũgĩeterera kana nĩ ũgũkorwo gĩkĩhanĩka. No kũrũmĩrĩra mĩario ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩ kuga atĩ kwĩna ũhotekeku wa andũ aya gũkorwo nia wĩra kana kĩama kĩa Jubilee gũkorwo gĩkĩrutania wĩra na ciama ingĩ maybe dikio kana tũkuga nĩ united opposition kana tũkuga atĩa no nĩ atĩ kĩama kĩa Jubilee na kĩo gĩtaragwo kĩ mwena wa mũng'ethanĩro thaa ici nĩ tondũ wa ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na ũguo nĩ kuga rĩngĩ nĩ tũkuona nĩ gũkoretwo kwĩna kidogo maũndũ twĩno na gariora na andũ metekire gũkorwo makĩvara mũtongoria kũringana na ũrĩa angĩka no hoti wake wa uruti wa wĩra no ti kũringana na gũka kiugaga atĩ niĩ ndereirwo nyũmba ndoro arĩ kuona nĩ ithirĩte no ciarĩ kuo nyingĩ mũno ũngĩtua kuga wathomeire na warereirwo nyũmba ya ndoro arĩa makĩrereirwo cia ndoro no makĩarire raini. Ũguo nĩguo mũtongoria wa bũrũri kũgeragia kuga wa kana Uhuru wa Kenyatta na ĩkorwo andũ arĩa single mother agĩkorwo rĩthuragwo nĩ tondũ korwo umĩte kwĩ single mother kana wĩ wa single mother mangĩarwo raini nĩ aingĩ mũno nĩ tondũ ti erĩ. Ũguo nĩguo Uhuru akũgeragia kuga atĩ mũndũ kwĩrwo tondũ no onanie ũhoti wa ya age ngene makenjithania rito tu nĩ tondũ maũndũ macio nĩmo makorwo magĩshape bũrũri ũyũ na nĩkĩo Uhuru akorwo akiuga nĩkĩo tũrĩ harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgano rũrũ nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩharĩrĩrio na njĩra njithiranu mohoro-inĩ maitũ ma thaa ĩmwe na thaa ithatũ na twahota gũkorwo tũkĩnyitĩrĩra mwandĩki witũ Moro wa Gunya ũrĩa mwena ũcio no tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩmenya maingĩ megiĩ kĩgomano gĩkĩ na kĩrĩa gĩakorwo gĩgĩtongorio nĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta ũrĩa nĩwe party leader wa kĩama kĩa Jubilee. Okay. Tumurike ndeto ingĩ cia marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na kwegariũra na tũgĩtigana cia Jubilee tũke kũrĩ atongoria matiganĩte a mũng'ethanĩro arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩa kĩbũrũri kĩama-inĩ kĩa PLP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Martha Karua kũrĩa mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na kũrũgama na mũrũgamo ũmwe hatarĩ ngayũkano. Hamwe na arĩa mekinyĩtie nĩ hamwe na Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP, Eugene Wamalwa wa gatagatĩ ka atongoria angĩ. Nisema no JB unajua iko hii tuliambia watu tutafanya hivi na nataka kwenda iko na mikutano huko Kamega lazima niambie watu tunaanza universal health coverage. Basi no unaenda kudanganya wananchi for no reason at all. Nimesikia kijana mmoja amesema ni wa kutoka kwa ni 49th girl child ya Wanga. Hao ndio mkutano walikuwa naenda kuambiwa
tunawaletea universal health coverage, and there was nothing at the time. Mimi nimekataa, nikasema hizo bill ziletwe kwangu. They were never brought. You know, many people, you know, they will listen to my brother Rigiji say things and they think, were these things true? Were they real? I stand before you as a witness. Because there are very many atrocious things. And that's why many of us sympathize with the situation that this country is in. And that's why I say, no matter what ambition we may have in ourselves, we must subordinate those ambitions to the greater good of this country. Everybody takes a state office, swears by the Constitution that they will defend, protect, uphold the Constitution, among other things, to protect the dignity of the citizens of the Republic of Kenya. What does it speak? What does it speak of? When the same person who has sworn to do that stands in the public, asema piga risasi mguu. Asib kupigwa mguu ni, I mean, is he playing hockey? Ama ni nini? It is such ni kitu rahisi. Alafu ule kilimpiga kufa. So not escape. Lives that have been lost. And we in the United Opposition want to assure Kenyans that with your support, as we exist, you must also continue to support us to make sure that William Ruto is held accountable. Na ile mali ya wananchi ambaye amepora. I don't want to say ati wale watu wamepora. I mean, kwani wamepora, it is under his watch. If there are any other, amepora, ni lazima arudishe. And I always, there's something I like reminding, because I'm very happy that, you know, my sister mother remembers that thing. Muliona picha William Ruto akiwa kotini, wakiwa wameshtakiwa wakati moja na Joshua Kulei na Same Mwaita. Kwa sababu ya ile 291 million walichukua hapa wakisema wanauzia Kenya Pipeline shamba. Na bado ni msitu. I remember my sister pushed that thing because when I was a chairman of Public Investments Committee, and he was a member of my party, he tried to come to tell me ati, oh, JB unajua hiyo maneno si. Oya, tukithina mbere ni ati kiama kia DCP county ya Kiambu nikihitukitie mugambo umwe itua ria kuhe uria wari munini wa kuru giturwa kia mwaka wa 20 manio na nyi President William Ruto ni wagwikirirwo nganja kumana na kwaga kuhingia ciraniro iria yereire muingi ta uria mwandiki witu Kiambu Matthew Ndung'u aratutariria. Ukahuranira ituro itiganite na kiama kia DCP kuria maiguithanirie na mugambo umwe ati muhuraniri wao wa giturwa kia president mwaka-ini wa 2027 ni totadwa Kiambu ati ne twa endorse free Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua akorwo presidential candidate wa kiama kia DCP tondũ wa Kiambu na nĩ twaiguithania ithuothe atĩ kuma haha tũrathiĩ macinani gũthiĩ kũmwendia presidential candidate witũ o tũkĩendagia kiama kia DCP. Atongoria matongoretio nĩ mũnini wa kiama kia DCP Cleopas Malala mahinyĩrĩirie bata wa gũthiĩ na mbere na kũnyitana na kwandĩkithia memba kĩama-inĩ nĩguo magakorwo na hinya mũiganu wa kweheria wathani wa ihinda rĩrĩ. Sasa shida ni kwamba watu wanataka kuua hii chama yetu.
Ahead of the by-elections tumetafuta aspirants, strong candidates, lakini William Ruto has sworn, amesema kwamba hakuna candidate atasimama kwa DCP. Anaita candidates wetu personally, anawapigia simu offering them millions of shillings. Yule candidate wetu wa Banisa constituency ameitwa, ameambiwa, ametishwa, ameambiwa wewe familia yako itafanywa nini, take 100 million. Jamaa akasema alhamdulillah, akachukua pesa kaenda. Hamwe na maundu mangĩ nĩ mokĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kũhotomia ũtonga wa bũrũri, njũragano na ũnyitani wa mĩgwate, makĩoya kanya kau kuonĩrĩra Patrick Wainaina ta mũhũranĩri gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu. Turenda gũthondeka economy rĩrĩ rĩcoke ũrĩa rĩagĩrĩire ona makĩria ma ũrĩa rĩarĩ hĩndĩ ya Kibaki. Turenda tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo double digit growth thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, tondũ nĩ no tũhote. Na of course gũkĩrĩ maũndũ mangĩ nĩtũraiga kwĩna freedom ya democracy itũ nĩ ainamanirio ĩgĩkwo bottom up, ĩgĩkua ciana citũ nĩ iroragwo, gũtirĩ mũndũ ũngĩaria freely. Maũndũ mau mothe kĩama kĩa DCP na United Opposition nĩ tũkweheria maũndũ mau ona wa Mbũgua. Oya, ndetoyo niwe gũtĩtirihĩra mohoro maitũ gĩtaũ mĩaraho ya ũmũthĩ nĩgetha nginengereria mwaro ng'ang'a wa nyokavi nake atũtereve atũhanyũkie iharo-inĩ citũ tũmenyere ciana cia atumia na cikorwo itwĩkĩgarĩka gĩspoti. Niĩ njĩtagwo Maina Kĩhũa mũcere wa mbarĩ ya Mũtaĩ Meri Maathani Ndwa Mwangi, nake Maina nĩ awa kũmũrwo kũrĩa kaũntĩ ya Itang'a, kaũntĩ ya Mũrang'a, tuma na Nyambura mũceme thĩinĩ wa thĩna njĩra ciĩko